Kua tau te tohu mātauranga ki te kaki o Ngahoari Baker. The mainstream one wasn't so good, but Te Kura has changed all that for Ngahoari. Just opened up spaces for him, for us to allow him to just be him. Tai mai ana tōna whānau ki te rā whakanui i a Baker, kua eke ki te tihi o Angitu. Ko ia te tuatahi o ngā akonga o Te Aka Taumatua ki te whakawhiwhia ki tēnei tohu mātauranga. Wonderful, because he probably wouldn't have been mainstream, so it's a beautiful thing to watch our son. Ko te kaumārima ngā tau o hoari i roto anō i Te Aka Taumatua. Ka ono tana pakeke, ka whawhai whakaaro tana whānau ki au mai rā. He te maiti haua, he te maiti hūkiki, he te maiti noho tūru, no reira ko tana whānau ka noho tuara ki ai i roto i ana mahi whakaako. No tēnei kura e āwhina e hāpai ana i tana huarahi, i tana kōkirira i roto i te marautanga. Ko eram whauwhau te kaiwhaka Māori o Te Aho o Te Kura Pounamu. Hei tāna mā tēnei kura anō e āwhina e poipoi i ōna akonga kia tūranga tira i rātou. Ko ngā whainga matu o te kura, he whānga e ngā akonga, e noho tawhiti ana. I te pua waitanga mai o tēnei kura, he āwhina i ngā tamariki e noho tawhiti ana i te kura. He a tāhoa tērā tipu ake au, e a Ngahoari mo te manakitanga o te kura o Pounamu, o ngā kaiako, ki te tino pai, ki te tino rau atu pai. Yeah, I'd just like to give a big mihi to you all that come here and supported my son over the years. Yeah, it's been an up and down journey, but we've made it this far. E poho kereru ana te whānau o Ngahoari i tōna ekenga ki te tihi o Angitu i roto i ana akoranga. Me hua kina ngā kuaha o te ao marama. It's opened up a lot of doors for us being with Te Kura, allowing us to travel to Marae and be with whānau and just showing the te ao Māori side of life and also having the other side of life as well. Te ao Pākehā. I te wā i tai mai tēnei akonga, kore kau he reo riwa i roto i tēnei kura. Ko kite rā i te rereketanga me tana māia i roto i tana ao ako. Nā te reo riwatanga me te tō mai rā i ngā kaiako he reo Māori tō rātou. Nō reira, ka tō mai rā ko te tikanga, ka tō mai rā ko te reo, hei āwhina, hei poipoi rā i i ngā huarahi e kōkiri hia e ia i roto i tana ako i roto i a mātou. When you feel like the doors are closed and you don't know where to go, you just keep going. So Te Kura stop those doors from closing. Children like Ngahoari, Te Kura is the place that they will belong and can be just themselves. He rangi nui tēnei mo te whānau nei no te mea ko tutuki i a Baker i tōna whānga mātauranga. Macie Kuki, Aukaha. Ko te reo